Ka long ka ka basngo kia ban yo sngo bo wat hadian san po arsnem jong ka jing yo jela ka bapura ki don ka to ka ne ki long yeng ki ba ka sngi jong ki ka kut kloi tang shupoi ka por jan met ne shong ha ka jing dum jong ka met bat ha ka jing shai ka barit leng ba ki momati ne ki light solar namar hadu mentam ne ki 4 yo ya ka boarding electric ha ki yeng ki sem jong ki kini ki long yeng ki badon kumba lai po ne lai pesan teli ki baya kenduk kumya ke ne ka jing bat jing sa dien ki dei na ka shnong mukro bat ki basyong ki basa ha ka kentoi lumpalang mukro ka badon marjan bat ka West Karbi Anglong District Assam. Habaya kiran bat kanong thokot kubor ka wei na kinong shong shnong jong ka ni ka kentoi kalaya thu bahdu menta ki myok satya ya ka light ne ka boarding electric bat kumta ki haban penden kam da ki battery bat jing shit jong ka sngi ne ki solar light. Kawai ka long kami kala penpau ya ka jing so jenjar jong ka namar ka jing bom yok boarding bat ya kenduk jing bha kham tam ha ka por liur namar bom mi sngi bat ki battery solar jong ki ru ki telot borno namar bom yok charge kat ba uwe urang ba ula penpau ya ka jing so benyau jong bat ki dang ha ban shong ban sa ha ka jing dum bat ukermen ba ka sorkar kan pai khmat lem shaki shen da ka ba penpo ya ka boarding electric ha ka kentot jong ki kan ju em gere tetap sabar ka ya solar ke bateri karo sini lumpa ya lagi em hera ya wo ko longo chong ga do lai solar kai gani bun hera hai sinem arsnem da ya pengkurat bun da kalak ti da mobile thang lagi ya bun hera ya lai da se pong terpat pong thang sinem pus dar poin bete tip sinowan kit ki poin dite wotet yo orde kasih penya kata kalai le kasih ni pon kata kalai ada nala isa ada lagi isa gitu solar kian na dia udah kita set handaman dan em sini hira kita tahu hira kita lek kopra bukan ini ha ka wei pat kaliang uskia tri jong ka dor bar shnong mukro uma precious stand ulaya thu baki dang don ki kentoj ha ka shnong mukro ki ba ompat yo boarding electric haduk menta ha ka jing kenduk lang ha pedeng ki nong shong shnong bat ki he officer jong ka West Giant Hills ha mukro ha ka arpundil tring mentau benai Uma Precious ulaya thu bah mukro ka don tang ka wei ka Oppo Primary School jong ka SSA bat ka wei ka Government LP School bat ka ying school ru menta kamlong ka bom ishngan shu bat don kam ban shna thmai na ka benta ka jing bhajing miat jong ki khana school ula pen sngo ru halor ka jing dawa ban bu ya ka secondary school hashnong mukro ka ban ai jing mento ya ki khana pule na mukro saba barato bat kumju ya ki khana pule na kishnong penar ha block 1 ki jinge yong ka chnong kiwa i kiwa em kam bhai khmat kham tam hi wi to wa ka pule puthi madam kanang wa phi la yu rai phi kani kubor cha ka government koi presnya wi phi koi la pertip phi jing sket phi than tip chuai phi henry koi chimi ni kabu yo presnya wi phi madam da ku burom phi madam koi presnya to ha chnong kro yong ini dang em duk wi don hi ka upper primary school ka SSS school hei wi to ku pure puthi kam jole hei to wa ka government school dak emi duduk ka lower primary ko yu pi ta madan wat ka building le mari to wa khayu khmi mari to ora kal er rap jor wat ka building le dara ka so si madam persnyau pi wa pi le da ski pi ye man boy lesson mentu ksngi boy mele mana dep ini de kurpa pi biang hi de wala inspect i khamta mi kata ka school hita la ko mi tai oto chem chitom ba ki khonyong ko chnong kro hi ye ong hini kendai pra persen kinong cong yang mukro to man ki kinong rep apa cong mukro yang in karka man kate ka literacy rate dang man go kuduna apa cong kata yang in te khamtam iya apa cong kata yang i ka school ne ka jumple aman go wa em kam ba akmar wa i persnya pi madam to ko mukro de em go ko hok lane de to hok de deserve ko yo ya ka secondary school karka man ini to ko mukro de man go haperdi ye wong ini madam lada yo kum kro ke secondary school adu class 10 ye wong wata ke chnong saba ikon ke chnong saba dangan pure ke po chnong kro kam ju ipor le wai klam bai ni por chi por wat go government le yo i wato chim khia go he wi to wa ki do produk prasnam yong i ki penar ki warep wa ki wasa cita thain block 1 ye wong ini lada iyo i ke secondary school ini mukro katno ke jingger khu he wi to ki produk prasnam yong i cita block 1 le ye gi chimta ye gi wan pure nak di school ni kam jole nak chnong gi uper dadu ko berto dadu ki chnong gi uper madam karkam ke population
yang kecenong mukro ini DMI pelat ruspak tenda tali kilong yum hejui por ke population la datang Red Cross ko ya ke arhajar ke population apa kecenong mukro yang ini karena man madam da di save kecenong yang ini da di save yo ke secondary school tebu ke jingkerpat pi madam usnyaba pi urai ini kubor cak sorkar kamu ke notis penbi pi tau yu persnya pi di betagi jing MKam yang kecenong kete tau man ke wina ke jing MKam apa kecenong yang ini hejui por la hewi tau wa kalaj karena yu tau da ibe pi ke jing chia yu tau gilaj electricity dang bun kidong yang ini apa kecenong yang ini kumpai muyo watang ki post light watang ki domestic connection le umpai muyo ki dang bun kidong ki cenat apa kecenong ke tau yang ini kiwa dang hap ucong usa apa gudum dang penem kam ki dai momati ki solar light don hi kiwa ki hap afford ki na lede ya lede te kerpari pi madam musya ba pi ubu nudau kam tami ki cinge yang kecenong hi Haba jubab halor ke jing pensno jong Uma Precious ka Additional Deputy Commissioner Jongko West Giant Hills District ke Kong Bibla kalakular baki bor penyai district kin rakyat kini kimat jing dawa ki bayadai bat ke school bat ke boarding electric bat ki tenat trekam ki badai kmi kenang banwan rakyat ke jing mentoy ya kinong snong jong pas snong mukro tu ki ba piong sepang ki school sepang ka light ki tu ngila ban ra sakmat bat ngindap hap nginde ya syang meeting lang ru bat ki gibe ki departments ki ba pair kenang bang ini yo ban mera ya kan ni ke jing dawa jong pi na kalian ke snong kata ka dei ka point ke ban number 1 kumbala pen i da is ke 3